Ngapediang sopai pilang baru hakan kapor ke pemerintah. Pilaban kori engah oi dai ba du. Pat hakan kapor ngadon kawai ke jingtu kana bangan sam sepi. Bangai skam lembaga ke jingtu kana. Inyo sipun ha ke jimentoy haka jingiem ke jongi baman lagas. Pat kumju kane ke jingtu kana kane rap yang ai pi bangin poi syaka thong ke jongi. Haka wai ke sni haka wai ke snong. Adon kawai ke station ke bathamai bah. Ban baru ki beriu ke lamare. Saya kata jaga. Ban pek jika train ke banding kong bahkan nyai nak kata senang. Ban ha kata senang ladan uwe beriu. Ba une beriu laki hajrong jong uwe udian. Ba ula pek ya kita gi beriu. Wala pek ya train. Wala perta kumne. Kanam start. Ka train kanam start. Haka taka porhi ka train kelas start. Bat habau ni beriu loi I baka train kelas start. Pas dang man pertasa kum nepat. Ka train kanam yai. Haka taka porhi ka train kelayai. Bat haka taka por habau ni beriu loi I baka train kelayai. Baiklah kamstat. Dia unil beriulah pertab yang kumne. Kamjam. Kanam sange. Katrain kanam sange. Hang kata kaporhi. Anlah poi koi ke station kelas sange. Dia habaki beriu kiloi I kane baru. Bagi laya snyo kecing pertajok unil beriu. Kila pai syau jrong jong dieng. Tekim syam yu namar uni ubriu la phat bat ki briu kilo angkum ne uni ubriu la jakno ku baja katdam cepat reng ke ke ji kai ba kwa ban ra lamba kani ka ching thu khana ken haka jing iem ka jonga ba ka jong phiru kum chu dan shibon ki ba ken beng dan shibon ki ba ang nyimla ban po ka thong ka jongi langi persang ban le ru nang man sa plak ne ka tu Namanya mana cekmat, kena melak. Dan sibun makan beng. Kalau ke jingim makan jado, lane ke jingim makan zaman sim. Dan sibun tiba kuat yang ayah pi ingin hapno. Hei ke ibu kuat menong ya pi, wasngap di kita baru, ya syafrang ke jing ke jong pi. Ada pila poi syat thong jong pi. Dan ong ya pi, kita kiberi kibakan beng ya pi, kin pet ke pet punya beriau. Lalu kinjak kemajak kata dia menjaga tereng. Ne kila pan yarok ya pi. Kam tam hapi tereng lama kam ke jong tulai. Lalu kiberi ki ong pamla. Nak kawan ong ya pi kenal ke baju Yesus ong kumne. Rumah gospel ke jong Matias kalau besan kena berkat we kentin ki ong kumne. Suk mapi haba kinaken beng. Bat penshitom ya pi. Bat bakinya ong yakin baman ru ya pi nak banta jonga haba tisu lamler pi tisu lamler sudah tisu kau penhap ya pi ki kren ya kitin lamler sudah ke pamlak bandong dari leru am bat kenal susu ru na kitab Ecclesiastes na kitab Kohelet ke pi khot na ka lenong ke banyo ke dekat ke barfuwe ki kentin ki ong kumne Ru wat sonyo yakin tin baro balakren yo menyo snyo ya usyakri jongmi ba utim yami kumjuru tongin pule nak bias ai ke berthamai kitab Ecclesiastes kalong hi ke banyo ka dekat ke barfuwe kintin kim ong kumne wat pelecing mut haka aka baro ke baki beriu ki ong pila banyo snyo ba usyakri jongpi ibeng yapi pioi Wat pelajing mutan yang bagi beriu ki ong. Tapi pelajing mutan yang bagi beriu ki ong. Bila banyak orang lesi kita bajan jom biru ki kan banyak ki banyak pi. Tapi bila pelajing mutan yang bagi beriu ki ong sepang jom pi. Ki kan banyak pi ki persang yang penhap. Wat pelajing mutan yang bagi weekend banyak syakmat kami kata orang persang. Kadang pi anda bila poi syat thong jom pi ngan orang sesian. Dah kalau kaji makan jadok nak zaman siap. Ada kecil makan jadok, ada pelapor cakap thong ke jompi. Kita ki beri ke pakai ben ya pi. Ada pelajop, pelapor cakap thong jompi. Kin yarok ya pi. Lada kim yarok, lawan pet no.
ko pet uni bri badan hau tau diang ne kin ja no ko ja ka tedam jo ne ka treng bat kum juru ada dei kin jamin sim ru umpaman sa pet no bat un ja no na wa la poi ka thang jong pi ka siam yo jisu pil amat yo jisu boleh ker kuy ka jing jong pi mamalasi tapi yo jiman toy la makan video sebelah dan people subscribe subscribe no but share si perlak jong pi lagi weru kin yo jiman toy la makan jing tu khana na ka borong mo jong try boleh ker kuy pilang baro amen but amen